maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Anaandika mwinjili Yohane sura ile ya 15 aya ya 5b. Hatupaswi kuacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya udhaifu fulani tulionao, kwa sababu Mungu daima hachagui walio wakamilifu, bali anawakamilisha aliyowachagua. Kwa kama una udhaifu fulani, jua hiyo ndio fursa pekee ambayo unaipata kwa ajili ya kukamilishwa na nguvu ya Mungu ambayo ameiweka ndani yako. Kuna kazi ya utumishi fulani umeitiwa, lakini kuna udhaifu fulani ambao unao na unaona kama ni ngumu kutoka hapo. Endelea kumtumikia Mungu, endelea kufanya bidii ya kuweza kujua namna gani ambavyo unaweza kutoka katika hiyo changamoto ambayo unaipitia, na Mungu mwenyewe atakukamilisha, kwa sababu ni yeye aliyekuchagua wala si wewe uliyemchagua yeye. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema.